الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مهفتاج ألوان أنكاس مبدل كلي لهي إسلامك مومنت فراتون جنسده نبي صلى الله عليه وسلم سنة كأكو برنامج මේ එපිසෝඩුගේ මවුදුවකි මිස්කිත වදෙෆා සුන්නත් දෙරක්ුවක් කුණු එගොතු නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරවිකම සහීහ් බුහාරියා සහීහ් මුස්ලිම් ගේ රිවාය ෆවනි එකලෙෆාන් විදාලව ෆවනි නුවත හදීස් කුරවා ෆවනි ඉදා දඛල අහදුකුමුල් මස්ජිද ෆලා යජ්ලිස් හත්තා යුසල්ලි රක්වතයින් තියබෑ මීහුගේ තෙරෙන් මීහකු මිස්කිත වදෙජ්ජ කමුගා වානම ನೀಶಿನ್ನಾಶೆ ಮಿಸ್ಕಿತುಗ ದೆರಕುವ ನಮಾದೆ ಕುರುಮ ಫಹುಗಾ ಮೆನುವಿ ಎಹಂ ಬೈನ್ ಇಲ್ಮರಿ ಮಿದಾಳುವನಿ ಮಿ ವಾಜಿಬಗೆಂವಾ ಕಮೆಕ್ಕಮ ಅನೆಬ್ಬೆ ಇಲ್ಮರಿ ಮಿದಾಳುವನಿ ಗದವೆಗೆಂವಾ ಸುನ್ನತೆ ಕಮವ ಎಹಂ ಕೊಮ್ಮೆ ವಗುತೆಗ್ಗವೆಸ್ ಮಿಸಾಕ ನಹಿಯೊನ್ನ ವಗುತುಗೆಸ್ ಬೈನ್ ಇಲ್ಮರಿ ಮಿದಾಳುವನಿ ಸುನ್ನೆ ದೆರಕುವೆ ಮಿಸ್ಕಿತ ವದೆಫಿಕಮುಗ ವಾನಮ ಕುರಂಜೆಹನಕ ಮಿಸ್ಕಿತಕಿ ಎತನೆಗ ಹುಕುರು ನಮಾದುಕ ಫರುದು ಫಸ್ ನಮಾದು ಗಾಯಿಂ ಕುರವೆ ತಂತನ ಮಿಸ್ಕಿತೆ ಮಿ ಕಿಯನಿ ಎಹಂ ಎಫದ ತನಕ ವದೆಜ್ಜಕಮುಗ ವಾನಮ ಅಳುಗಣು ಮೆಂ ವಾನೆ ದೆರಕುವೆ ಕೊಫ್ಫ ಮೆನುವಿ ಇಶೀಂದಗೆನ್ನುವಾನ್ ei hukuru duwahuge hutubakiya wagutuga aadawnu kamuga wiya salgon menna warak gina faratakum fene miskituga as hutubakiyani ko miskitan as eves derekwe kollumen neti as ishinata em ei rangalu kuranje he kamen algon men helun teri kuranje masale mi masale ki miskituga derekwe kuran de koffa menuwi nishinu efariga nabiyya sallallahu alaihi wasallam khutuba debbaniko miha ko as ishini me kalega faanu emiha kolat eduwe miskituga derekwe kuruman nasehe debbi hutuba kiyan horefa miskita wanna iruga ederakwe kureveto bada ederakwetuga meakkan hasil kureveto algon men balanje hen ehni sunnan namaz ta gina kuruma ki emihege daraja ituruwa kame sajida gina kura warakan emihege daraja allah ge hazratuga mativerwe genda kame ehen kam mi sunna muriha be fulum mes dasko mi sunna amadu kurato balamwana den miskitan essa misalaka bangiya gamata demeduga onna rak derakwe kurum onna derakwe kurimaves e miskituge derakwa tahiyatul masjide me kiyane derakata derakwa kurikama fudigen daana ehm wima horiha waguteggaves bain ilwan vidalwa nahiga wagut misa asur fahum maghrib wande nuwata men hendunu irwaruma fahuga mendur wande ede wagutuga miskitu namaz kuru nahivegen wa wagutta bai waguta ki irwara gadiya iru meduje waguta adi asur wagutam fesgen gos maghrib uma deterega ede wagutu sababaka laagen quran namaz ekkamuga waatiyo ilmere midalwani nahiga wagutta manaifwa manamuge teren ederakwan wannane kama enkam algonuge duai ki horiha befuluna wes mi mativeri sunnatuge maakkan engi miyan amadu kura baikkamuga algon men emmen lebbon adi mi sunnata farwa kura baikkamuga wes befula kuwegennuwan miha hisabun miyaduge program miyaduge mi darus kol nimmada fa wakivelani den anna hafta igga nabiyya sallallahu alaihi wasallam ituru sunnate tiyabe fuluna bayan koddinuma ituru mawduaka akiga baddal kollumuga ummiduga miha hisabun mi darus kol mini muni subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.